Наози мо барномаи таҷҳизота туғрӣ кардем ба воситаи пулт, ки кушта гирон мешавад ба воситаи ҳамин пулте, ки дар ҳамин барнома пайваст карда шудааст ва тамоми намуди светҳо, ки ҳозир дар дастгоҳ ҳаст, гирон шуда меисторад ва якчанд намуд светамузикаҳорам дорад, масалан ба мисли ҳамин. Ва дуюм лампаи мо, ки дар дохили капаи сайёҳо истифода бурда мешавад, ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем. Ин лампа дуюм лампа мебошад, ки мо дар капаи сайёҳӣ, яъне кулбаи сайёҳӣ дар кӯҳ метавонем, ки лампаро овозем. Лампа ҷараёнаш аз як лампочка ҳам зиёдтар мебошад. ҳозир мо ба шумо нишон медиҳем, ки чӣ тавр вазифаро. Инҷо пайи чӣ дорад, ки насадка дорад, ки лампаро мо дар инҷо пайи насадка дорад, ки мо дар инҷо лампаро пайваст мекунем ва аз инҷо лампаро ҳозир гирён менамоем. Ин лампа ба муддати 5 шабона рӯз гирён мешавад ва баъд аз 5 шабона рӯз ҷараёни ин ки хомӯш шуд, бо мо метавонем, ки дар офтоб шамол кор кардан гирад ва истеҳсоли нерӯи барқ ҳосил кардан гирад, яъне ҷараёни барқ ҳосил кардан гирад аз ин лампаи мо. Ва боз баъд аз ин лампа системаи камасраф дар инҷо пайваст карда шудааст, ки метавонад ба монанди 10-15 рӯз ин системаи камасраф ба мо рӯшноӣ диҳад. ин системае, ки дар инҷо пайваст карда шудааст, метавонад ба монанди 10 рӯз дар кӯҳ ё ки дар вақти сайёҳат кардан ба мо рӯшноӣ диҳад. ва боз дар инҷо телефонҳои мобилӣ ҳам монда мешавад ва аз инҷо бошад светодиод, як намуди светамузикае ҳаст, ки мо худамон сохтаем. метавонем дар инҷо пайваст намоем ва светодиоди мо то 3 метр аст. мо метавонем, ки дар вақти сайёҳат дар кӯҳ ин светодиодро дар гирди кулбаамон, масалан дар гирди он кулба ё капа овезем. ва боз телефонҳои мобилӣ ҳам ва дар инҷо волтиметр ҳам ҳаст, ки барои мувофиқ кардани ҷараёни барқ. дар инҷо аптечка барои доруворӣ мондан ва чӯбҳоро ҷойгир кардан ҳам ҷобаҷо карда шудааст. боз выключателои мо яке аз зарядка мебошад, яке выключатело аз лампа, аз зарядка, аз лампочка, аз ҳамаи ҳамин чизҳо метавонем, ки ба воситаи выключатело таҷҳизота ба кор дарорем. ва дар дохили ин шамолдиҳаке, ки дар инҷо пайваст карда шудааст, дар дохили ин шамолдиҳак генератор пайваст кардаем, ки метавонад, ки ҳангоми дав хӯрдан дар минтақаҳои кӯҳӣ ба мо ҷараёни электрикӣ ҳосил кунад. генератори мо аз 2 волт то 220 волтта ҷараён ҳосил мекунад ва чӣ қадаре ки дар минтақаҳои кӯҳӣ дав хӯрад, метавонад, ки ҳамон қадар ҷараёни барқа ҳосил кунад. ин таҷҳизот вазни асосияш 1.5-2 килограмм мебошад ва хеле сохти замонавӣ ва сохти хуб дорад, ки барои сайёҳо сохта шудааст. ва боз дар инҷо радио ҳам ҳаст, ки мо метавонем, ки радиоро дар ин таҷҳизот пайваст намоем ва ҳозир тарзи кори радиоро ҳам бинем. радиои мо солочни радио ном дорад, ки метавонад ба воситаи офтоб, шамол ба мо ҷараёни барқ ҳосил намояд. ҳозир ба шумо радио ба воситаи блок кор мекунад ва ин насадка ҳам метавонем, ки пайваст намоем. ва боз дар инҷо ноқиле пайваст карда шудааст, ки мо метавонем ин солични батареяро дар офтоб монем ва дар инҷо ин ноқилро пайваст намоем, ки таҷҳизот ҷараёни электрикиро ба худаш захира намояд аз нури офтоб.
و ما میتوانیم که در این تجهیزات تلفن موبیلی خود را در وقت سیاحت یا در وقت کوه پشته یا که سیاحان میتوانند که تلفن موبیلی خود را در اینجا مثلا مونده فیلم تماشا نمایند و مانند همین پستفکه که ما ساختیم در اینجا میتوانند که تلفن موبیلی را در اینجا مانند و از همین دستگاه با واسطه شنور میتوانند که تلفن خودشان را به ضرورت مانند. همین طور میتوانند تلفن موبیلی خود را به ضرورت مانند و فیلم را به حضور در داخل کپه تماشا نمایند. چنانچه که میبینید تجهیزات همین قدر آماده شده است که ما سالهای آینده تجهیزات میتوانیم که به استفاده براریم و تجهیزات کلانترش رو هم ساخته میتوانیم. و بعد ما میتوانیم که این تجهیزات ما با 10-15 تقسیم جدا میشود. با مانند همین طور که از ما با شما پیشنهاد مینماییم و پول تجهیزات تقسیم میکنیم. پیش از سیاحت رفتن ما میتوانیم که تجهیزات رو با مانند همین طور 10 تقسیم نماییم. همین طور تجهیزات 10 تقسیم نماییم. هر یک قسم تجهیزات مسطکه دارد که در مسطکه رقم جایگیر است 235. در اینجا هم رقم جایگیر است که 235 ما میتوانیم که تقسیم نماییم و حاضر قسم های تجهیزات رو در آنجا به شما نشان میدهیم. حاضر ما به شما این تجهیزات رو 10-15 تقسیم میکنیم با مانند همین چیزها که ما میتوانیم در کارابکا جایگیر کرده و سیاحت برای این تجهیزات و در آنجا ثبیت نماییم. باز فرضی شدن تجهیزات همین طور است که در هر یک مسطکه رقم جایگیر است. تجهیزات ما 10 تقسیم می شود و در آنجا باز ثبیت هم می شود. این تجهیزات تنها با یک اتیورکا که اتیورکا از خود همین تجهیزات می باشد. با یک اتیورکا ما میتونیم که استانوف کش کنیم. هر یک مخیل مسطکه دارد. این کلیمات همین تجهیزات میباشد 14 ولت و 30 امپر. تجهیزات ما 10 تقسیم شد. از 10 تقسیم هم زیادتر شد که ما میتونیم در وقت سیاحت برده در آنجا تجهیزات را ثبیت نماییم با مانند همین قدر چیزها. تجهیزات ما آماده می شود. همین طور آماده می شود. 10 تقسیم میکنیم تجهیزات میبریم در کوه ثبیت میکنیم استفاده میبریم. خیلی تجهیزات ما به نهایت خیلی انرژی آور استحصال خوب دارد. روسیا قطعی تجهیزات